Dobar dan poštovani gledaoci, dobrodošli u još jednu epizodu Puc Puc. Naime, svi znamo da je najveća ploča, pancirna ploča na tržištu nivo 4. Moguće da zaustavi pancirno zrno iz M1 Garand. Danas za vas imamo nešto novo, nedostupno komercijalnom tržištu i nešto što su napravili specijalno za nas. Modifikovanu eksplozivnu reaktivnu ploču sa tenka T-90 iz Ukrajine, koju su uspeli da stave u jedan plate carrier koji će danas da testira moj prijatelj. Jesi spreman? Ova ploča koju sam pomenuo naime bi trebala da bude sposobna da zaustavi udara sa voza ili granatu iz BMP-a. Mi za sada nemamo ni voz, a ni BMP kod nas, tako da ćemo kao i do sada početi sa najmanjim kalibrom koji imamo i ići polako na veći. Preskočit ćemo 22 long rifle, jer iskreno bate sranje ne probija ništa. I odmah ćemo početi sa Beretom M9 9 mm. Spreman! Kao što vidite, moj drugar i dalje stoji. Ovo nije bilo dovoljno ni da ga potrese, kamoli da ga obori sa nogu na dupe. Tako da ćemo da pređemo na nešto jače. I dalje je pištoljski kalibar, u pitanju je famozni M1911 A1 varijanta u 45 ACP kalibru. Vidjet ćemo da li će ovo da napravi bilo kakve razlike, ako ne, nakon toga prelazimo na puške. Spreman! Kao što smo vidjeli, ni ovaj pištolj nije napravio bilo kakve razlike, tako da ćemo da pređemo na puškovni kalibar. Kod nas nešto novo, u pitanju je britanski Knights Arms Company Personal Defense Weapon, odnosno CATS PDW u kalibru 6x35 mm. Vidjet ćemo da li će ovo da napravi bilo kakvu razliku sada. Spreman! Dragi pucatelji, kao što smo vidjeli, ovaj puščani kalibar nije napravio neku znatnu razliku u odnosu na prethodne pištoljske. Malo, ali ne. Tako da ćemo da sada pređemo na nešto što je dobro poznato svima. U pitanju je standardna AR platforma MK18. Odlična puška za gađanje na naoružane civile je za eliminisanje istih. Doduše, naš nenaoružani civil je malo bolje opremljen i zaštićen. Spreman! Wow, ovo je već nešto. Zamislite da je stajao na krovu neke više smrtne zgrade. Pa ovo bi mu sigurno dalo dovoljno motivacije da ga pogodi i da padne u smrt. Što sam ja jednom uradio kako bih izbegao zarobljeništvo i kao što vidite uspelo je. A sada moment koji su svi oni koji imaju kod sebe nerazdužen M70 iz rata čekali. AK, odnosno Kalašnjikov poznat u svetu. 7,62x39 prave sovjetske snage, koju su ljudi širom sveta imali priliku da osete na svojoj koži. Vanvremenska puška koja se našla u rukama malih crnčića u Africi, naših ratnih veterana i njihovih ratnih zločinaca. Pogledajte samo, molim vas, ovu lepoticu. Pouzdana, efikasna i, kao što sam rekao, vanvremenska. Sada ćemo vidjeti da li će naš drug hteti da postane deo istorije i vidjeti kako izgleda kad ga puknemo Kalašnjikovom. Naravno, nadam se da neće da umre. Spreman! Iako naš drug nije bio spreman, odlično je podneo ovaj pogled. Sa ovim smo završili sa puščanim kalibrima i sada ćemo preći na pumparice. Ej bre! Nismo završili bre, stani! Gde ćeš? Odlična prilika da sada testiramo naš M200 Intervention. Kao što rekoh, ova lepotica je M200 Intervention. Imali ste priliku da vidite da ova snajperska puška odlično pogađa mete na velikoj daljini. Pošto smo sve ovo zbrzgali, sada možemo da pređemo na pumparice. Da ne bismo ponovo imali problema sa pokretnom metom, imobilisali smo ovog drugara za ovu trešnju. S obzirom da koristimo ovu italijansku lepoticu Benelli M4 sa sitnom sačmom, pokušat ćemo da je grupišemo negde u ovom delu ovom. Si spreman? Abe, ne mrdaj toliko! To je to bilo od ove emisije i ove epizode Puc Puc. Vidimo se u sljedećoj epizodi.
Gasi bre budalo, gasi!